Ahmed Abdul Rashid Kawawa, aka Kawastone, aka Bra Rashid. Jiwama abijimri a TV kami bona dida amfana dinyaden be Facebook. Pem Facebook zo onti yulibo za TV Ghana. Anye za TV Ghana like en page ma kakwa mampam mabia ka chi comment to comment section ma ne ka share ile kar wulgele lola kam. Mal pour sontir so kam za. Den la ka tar kan gahnu bole enjala be ba pour so mban ami pumpon kerguma nyoma ngun chatame ngun yin la yila tenamba mi yala ma na chansham to te gala nu bole be ba pre abu le politicien la nyo no ami cordon ka abonari tolong polo ko ma ka bora la deso so ya makata nan be ba pre abush de marhabi abush te jira kasai uy ta parla sawa mandadi la bale نعم كلا هبل ما تلبم نيا ما دمين من لا هبل ما انتهى دي بودي مان باله هبل من لا ما sama tenang pan okay dunduk mana je wo ita parna on pan ba shi you know man parna on yon sokka wallahi tan ku 2026 ba ja ya kama pa parla na ya ko on tum wannan mai yar shangata okay so yak ma ku da ne ba to kan bayyana du no lo na garan Manchester subhanan pa 120 ababuma c'est life kan 100 kula do ka ko en ku do va ta saba 100 na van ci la gar 120 ngam na ngaje to ci ya no la 100 mo kan ka ta sa ka so kam zo za no 100 ma ba de gar ci de sa ya ba ko no ya ta subhanan ku wa mo pa ta ku kar ko no ko do va ta saba ka no la na okay masha Allah ka de dalir nya kaddalir ya de gubna tabo na to ne ken mun da dan na kan ko biya so abnya yin mamma anya ka akupa ne na tu haski ken ni masha Allah na ga ya design ka baju de an kala ga chen bi o kullu yi baju ko ba ken wo kan na baju ko ba ka kan ya bombe ne a lot of things yeah a lot of things. Things they inside. Common things like man, so I'm a businessman. Okay. Yeah, papa de la cuabre. Ano la ho? Pen de la cuabre. Apen de la cuabre. Ka wanzam de ka baba na cuabre campagne de cuabre ben ni se lo camp. Ka ku kema. Yes, cuabre camp papa na. Wanzam panyabi. Pa wanzam me pa ba de baba. Bala tuma kan ba ku piye shende zan jam irin kobre kama ya kana sana kobre pnebo ni ko en fola ba shaka ga don flat mi kobre ne bien se lo kan ma yemi ko en shaka ma ne venya le pal so la kamera shop ba kamera shop ya man so ya pno ko le pagara shop ye shop ma kan o ba de o mi pana we ko fo na ora do nyu be pa ko fo la te do na on ra na mo ka ku shin do wu ma ko ora be pe ko ma mi ko ni se ko won ku to ndo ji ya no gele ko khara za to dare nuno tumban sama dan kan ba ko kuma ga hande dirga biya wayo ali to antia de sa ne zantama an bon ba sa ka pille ne pille de to da da ko no ba na ce wanya ya so de change de chana kama wi da ma biya ne le no sa anya pa kan ya do yelan ka kana de tuma ma ba nyin ko mapandala no ama pasara be ngun do yel banane ku jamna be do yel abe do yel ngun ku to pana mama ka do yel ngun okay aba wonye pasara bala be wo do yel nyon ko yel ko yina ta ba ko no to pen wo melo vie ba ko bata de ona to mala de nyasum nti atamale atum palon ma hum bali naam kapapi dale shere de jetu ki zumo Allahu akbar ka atulum bala jinwane ta hayibu zojire ngone to paga buta
da gare abadan to nin kan ya zumo mbonne azanga man wosola yumangle dinye shere do mitiza ko mi ala abushu wana abushu man dinye de sanso na yuzumo ja o ban kanye ne voso masha Allah na ozom tanambo foi ka ta filmar to da tun ta fata da na no ko ta tinya vinna lafiye ne saha shere de dan pana ma ta yu mangala ko ya Dimaba Muhammad ya maninya Dimaba ade Muhammad ba bande nya Dimaba ba zibli randa yu mangal ba la Dimaba ma rin dagban yu le kama de yemani rala Dimaba Muhammad ya so ba yu amare 2009 ma ka de tutma na onda so na onzo amal pa ya get wife amal pa ya kaman waya paba ni kaman a taste nyala bo domi mba miya pa ma ya amati miti program ne kan yara man niveau shaba so bona mbang kama pa taste nyala ya pa ne taste ko nyala de passion mal height wa ku ka tom barsaso wa ka kulli ka bana pa anje ma amani jere bubilla sama ato ko ya paso za pre za je plwe ngo on taste kan ko taste ko nya hai kan ne mama za no okay kama yin ne mama za no okay mbaba kama tu mun yang tinsma karza ka ya karna waji wahala da na ku biya da dala fi da ku biya da bas na ma kare ente ye brezia kar falo na wono da nan wa no the cat is the garden to malaba de ande bonne zo boss ma be yala kama boss de ban konko kan ko mboa tuli poi ka te bola nta te de pressure te me bala al kawle ne kaman dinan ka te jinu sopi ka de la ma di fila ka shiso ka de la yuni ne kaman de be tam on bor le sham ka bore folen no ba yele ononi to te da bole be perbe samara samara da di fila ka yelga shelden da kana amnu sunsune masha tenda kunyal mi do mi wala ko shel me kay ne regare ama ti hadi ara bole kay ni fila ma shel da ba donta de zo ana yuna ba nye folen ya karkana te ni ta yepulu nda ba donta fes de da ku ba donta ma yare wara to halla ya to ka me shirika karman po ya so din kanda nda ku da ku ba donta ma kara bona ne kaman ko da yar karman la ada sama do bodo fa a lotto da to din bara ma ku ka o ko ala karman la shirika nda yan mampo ba dinnin zara kuna kle rana kamale shahara don go ne kamar da shahara nan pam kabya kar kunya kora kun la onni sara kunya shi gaban manager ma o ku gon fo ka chama so ka niro pam dire shahara ba kan ko nda dire shahara no ya to ayar shi wanda ya ta manager ma وعمي أبو شيكاني مو بسياسي لما أدول على عرنا بهاي ولا زان كما ما نيجي يعني عندي أنفان شري إتوعنا ما راجع 3000 20 شاو so kanda ku pala normal ba kurat kana pema ti ya إتوعنا ما no karda bade so mbona ye bana kama inda semani de government janam pa ni bakta farta mani janama ya so holo nan ma ya da ba damla management team ma ba wow yes so pumpo amana manager ma tana biya tana kunya okay tana ka ba de mami bin shanga ba de dukwarin yara zilsul kama he azilsan wa ka zilsan to zan kan zilsan kanya karan la da lausitete da tumani ya okay ka dalilin zoka irin pierre petta ni to mpa ya o pizo on chante fa o manager bwago denye tulen bala management da ku zamani kaman manager babe
atayi no konko to man ja kutu be kata be gare nirba yo depending on oya targa ya on to ko ba hale gurpum mun ba da mo wa dan da no shamma di da ya o zangma pa bu so manager. Okay, I don't have any problem, da kar problem. Ama chel abush kallabna sana ni ma nan kan problem ma kina ba chel abush amma shahara shadin dawo ne shahara da ma ya ka shahara ma ran ka kan ma an system ba sista samara ba ya to hal dunya dan wala ma kunnun dan dunya zaha manda ku falince da ya to amma rabe kenan wanda aka na ke kati difila karwe shirkan da mampo to dan kan da sat ba manda pum fala e to amma ci kanu fre. Okay, so at this material moment kara wannan samma amane jama'a da shirin malshili ni o maniju be amparla azo ka mani jama'a da maniju dalilin da ka wara to nyala chance ma karnya dalilin zo karnya mani jama'a pum milai industry ma ita su kam ka yiro mar da ci ko mani jama'a ma te yeyal ma ko mani jama'a ma da ko yema ya kazani yelo sha wow o mani jama'a da yeah da pe man baha to mum le wa kala so baga ke nun le ko tekam le normal so ata mantin video ne ma to mi har ma shanga bero katine poster le fahma so to ku ya ji ka chanta so ma nyara so ni ke ti ku sabe mun samara na tan ne bambo ma nyara kana ku fil formatin on ba video so ça samara on fia video ba na bo shi ya mo chiro tan panselma bambono kam pu mo bona man fanira ma pu mutan pang ha ya kan pa ma zanga tan pan selma bo pani ko mo shani ni tan pan biya so manda fara ninci o bat manda tan kaman didanyala kaman irin dabilun so shanga dinyen sonse ka lomida samar maloda mala premier kan ba mala ka ba mala to man da ta kama lawe mai to asi nan bai sha don ko ince kan ne za kana ka to yina zai yala ngama ka de ba de nyanga kama bulanye amno biago an dan normal kunya biya an ya shawar bara parazo ba duk ba mara nya kama wula dai kamna sahai mun fi premier mo loncin ma dai dawo ken sahala ya shawira na ko batinin zara fu mai ne na ta premier ta film so la to amaran kamna ndi pe film ma premier so ka da ce kar na silo za hamba la to ka shaw pour la kama ya shamu ya ba kala wenye amila rasta sa muru hati tinyere tum la'an tum jibata tu ta kuma cool ko everything is okay yeah the nyasam sasha biani ma metum kunye dada mama ban sini nyanga yuli inti atafsom zan pati sini wa ma yabo de nyaban sha danto de zo anto nan simshel karati hana kaman fra ku ka bora ka da bago ka tunu an train pon kama den kunun kata zanye dada ma kabitu yingana ma yele ni kama di danyo da o ami zala yirizang mapai de nan amani problem daniela do nan sandang man la obono daga me bale kadzale azani anyway de nan yasam yimal yeto ama karatin tunya yisini lomi la cinema fune de la zamano obiara pu okay so de nyangma ami ba ni twasi ima o film ya film I had to put my film but tra ma film share patrpa okay yeah. after tana tum ma pamba okay don't ai ma me tin ma me de sabana na mangwa pa tin mzavla di pare kama o kai ba ka ta pa amili ya kaza be ya kuto chakbe kala nye tin mala ta zabe taraka ti kuna ko perma kunya da di kuna shawar ma na bayan kayanta karlan chan dana nyasa do so ya ci yu assemble samna ma nya dane ne da do so pom
ma me ko tuma ba kan na ka challa ka san ma kun ku kayan yo Ibaram o yala bulan mi doya uzbillah zo tin yala fa ko ne tidi zan lallaba ka di in fiyar na katinya ba da le nan kan ya don kurgi sanar bu tax force nam da baga ndi table ne halba da fa moto ma adeya ko ba sai da ba kan ba a wa de ko tuna ba buhara je ka ce na ka ne ya ka ce buhara sai da ko ne buhara ya wumle ba dan ko ba nan ka buhara ko to buhara ayi shirin ma buhara o buhara ya buhara ko yi la ne ko nan kama je an doje garo kama ka buhara to kan ba ka yanka ya don kurgo yile sanar ta pam ka biya ko yi su zane ne bu ku bi kama bu tu ku bi biya ba ti ya puni bambi irin hal ya puni ya hay tayirsi wa ba tayirsi ti vane ba ku je tu ya sanar bu tax force ya inan kanye lalla nan sun kaba nan da dalilin zo kaba da ba ga alti sizira mutu bra rashid ko man mi kaba tum ai ka tale do amen ba ka ya ta jama de bi ti ka no do ya ka so waiting inside dia twa because the pool la twa te kedan de pum male hadam male ya shama ba dalan jana te kire ya ba ne am bohla ma shi kuma bahala garta yin yayin ne san bera aba dra yala track o ga cha so kolo ma aba o kamla lole ya kaza ka tatanan wakadan ashe ban ba ko bar bala ban kolo ma ashe ban bubon je ka kolo okay so no ko pana ka ngo moto shafi ba na ba mamma bo adalanda nan ka ba dillana munu ni mitawa du gara 20 years zon kunyo ba ku ko hareti manin mo yuko ya ce wara ko haralama da ba so dun mun da taktaba du akam munu ndwe anya mamuno ha ko kara wana mbeke so ga te ba ko ma kama kana tufa ba hay to okay so ka ta pana kariya bagba wa mun bono so ngana ko kana bagba mamma wadale yana kaman amunu untumde lalatum ma be dalilin zo mun da bore fa so won ni kan no ora bore fa ku dinka mun da bola fa ku ka belve kama o pana ni okay on to ni fa kuma aba la ko da yele tax force mun ni mu hope ni yeshen baya tax force mo mun an kara ka te ba mo de nyela wula ne miyo ko tumela tuma kama kan kuto zangle be kan kuto we aba be kama ka de kutu no mamman ku yulo banu chale aba so ni ma na ka da gali kana abane sa so den gali kana ni sham kan moto tabba amma be ya bra fam moto mo wono den nan wa hay ka hadara ne bi'awa yun ya to ala ka yun no ka wallan ku te man sa moto ta man lan ku te don bi to ma mi ne ni ma ne baza kamar ya to don ni ma ne go yin ya wiye ni ma yes kan nirbi za be ne pam ka be yu ne budwale yina ponta ya be kala ka amini so nan na labane kan yala munu gomun walgariya ka nyin kulba ban ayin sham ko to ye be ka milga da nya buyi imma ka amalga ka chu be ko guma nole kitum dale da zo kadam dale nyala kaman anda fara amfani ma jirma zo ka da kufu kabar nan bishaka da bishaka da fa no kala anda ya ta fani shede ma me ta to ni ma ne shi kamar ra pakana kamar ya shamu ndo do tun ndi chiro ko chebel ma ko have a long time okay amba bo mat me da anto kulle raben shan waye karte pala kama da adam sani da
nu to ku hada zonzon hada ta yaro la ba ku na wala ku nda ku me ni nda na to ku yuhudin ne ba shaka ba mai da ba tirma kama o ma da buswa ba rashi la ba har ma da ya ni pe no to yarare Black Maria kanana nta pai da ku yirge je da du da harani ba wala dan ka sulu hankali labna ama bada ko har la face ma da man tu bi anya yes agabo so da ato ka je chete ya so ne ko da me la bo so ne aba ya so dipa Black Maria kana ta pa ka dalan nonim kama ka bi pola lan zangle kadi ka sukkan ta me za pa ku tramon bonbon so la sa ma mutmani yelmo kama an yelo chello ababo shi an yes de stanaro non ya to ada kana kan ba mai na patama da tunin da shircho chello ta ko mun nun mota den ye yiro ko sa hanan to fu man kacho ba mun mustab shan ko nan la no mamma bashir mai pro so kun pon ade hankal da fune kabera an pa ne kaman so yi baby biyalan fune kabia kwabla halo zo mal yala pamsa azabr ma banda pen lama bara kuna azab biya no da kuna sako bara shi yana da fi na pam bara shi hanna da yan maga la foto Allah bara shi la bravo no den da nan shama mi hala ban tumla tuma mun bi shamale nan guna na ta pam karan le sanaro kulnya frekambe ama fon zaha gwala sanaro hale ni rupa ma belevena ka sanaro ka ne tihalinda kana to kufa brala shi de zabia ngami bana ma kapya le ko ba ni rupa no go ni kabira ko da ko ai ama ko mo na ba ya tan ma ba shi ba bien za ba shara ba hay su ko ala ba azko ala bara bash ashara banna ama saati ne kaman de benan sama palenda ba ha adanya ma ken TikTok ya nyen ma video ba ka pa ba pa betu ma una dan she kan kama ya be kan da be do pe la ba na shim kalan babba talibi ban sha no ma da pip mama hal kama mama in kai sahana to fa ba ka tare na nya santum bor biya bu shem mama tidi table ni baminiam som mbami ka dirti mawo me bami ka anuvare tidi table ni dafsa beding garo na ci yin yare kalmariya na harba da bala bande shabni pakuranda yande babra shabni kula tushalin piti yimamma de puni de daniel ada shiri la bunda shi paga kama ada shiri gbado hatade ka ta tampanga tabu na uzon tanamba ami la de yemangala bo ko kamba no lo na garna nda ku ci yin yar kama 2 weeks to 3 weeks kam ya yin yar kama babba kan ya kama karbu yin yar be kula no ma yin ko te yin ko du pa ka tanye ta ma be ka yin ya ka ku cin la da ku ya la store ku ya mu ya la wa o ma da ko da sta shwa de because man ya ma man zabla zo ko producer ne yar le ya no ye ke ba sa sama den tonin kan yala kerma puni sallama puni shapolo bieni ka de bori ya no kala na da ko no mai wa ka shi ku kama man ko yale kama da nan shama kama ka furga babe la kala da yel da ran yala kama haifi ba ni ba ni ajlo na ko para ara bo hane tima be ba kan kala ya alma kadin da ka din da ya hale
de demlo wona kan zang le piana ba de ba mpun chere te na wona de ba amblan pebele na so yeto anda ya okay dara no man kama mana to je on dire fila kama kan to yara yeto ashan ka pa ko ban yin yar ka bo se o che yuama te je o ka dun do lo to ne to yi sene yi ka che dun do ma ka yir de ban kalmi patergo ne yara ya tashi kama o pa na barkano kullan da amale pa na won shi mun bro ora ko man pa because you want to tunda nan to ku yina chena ko mahla ti dole nya ya chena kama mame ne kai mun ko piyama la hal te ba nu no da te la ma to kulen ya te kulen ya ku ja te ku chen da te la ma ya la o ko ngbe nu ko ya te kulen ma to kula ma ka ya yu tu te ka be 1 to 2 ka la sa ka te ka ni do yong be bi ko ni do ha ka nu no yi sim no pang chamu no la da ku ya ha du ni to chen ni to ko jiyan ti yara inda fara abgati shi ni fiba ka ba ya yi su ken la bare biya ngun don bihra na on so no la na ga na nyabe ya har pam biya kun da so kan da ya sa ha biya ka ma ku jiyan pa pare na on ko dinye ya la pam dara kam na demle polo kula la ya ma ba dara ba yina te acting industry ma dara ba yina de dara yila son we shelna ko jata bella ba ama yamang da shinya yamang ya maran gaman ku ya ran da no sha no yaran da ko ya wow ha da video no bian fo now ka ku isi in pierban ya haran ka ba ma ka ku ai do kuno anin chama ya an chena mama yes so the no that no man panang kama ni sawla saw okay ni to chana ta de tang ban nang no so la nan ka da pika mu betin ta mai no jama so dan da ta ku hada da duwana shift pray ka yi an ya tang pan she ma ka da duwana shift ka pe ma kom kama 15 ko kolwa 15 wow now the young katana bana chang fang ma chang to bot to song to mashallah so sao ni jong an la fresh mind la ka la now ba ku service man ya da ni la service so da ni the service pa so bada ga chin chang tang pang ma ya ma ku service man ya tama oya karamin yen kaman halbada bara bandwa banu na da kan dan da ku biyan ya na yara shay wo kaman yi sakin kan pa dole ya cha yi be kan pa ba ma lasna la we man da ku ya ba bo banwi bo no no kala we da wow wow isa sani jema dan kan de because ni ba ta man na shumme akala bun kunnin yamo na ni ba ta ko mile so ba bre ban mo ban cha has ban ti ye ki ta bahar mala ba ka ce so ban mile na so wai ni wata fa na to la ni ba ta ma shi na bo shin ton no ta no ba shin ton ba de tun mo so lan ban mi un producer da yare polo ne yike ni no sa yi no ka ne ya ko man yo ma mi we to lan kan yo ba ko no vewo be kama adi mi tabla kama di ku pala nirba tama so mile sokuto ku nyele babalo ti yelle to de tunum mun ba ma tawala nirba tama she so ne yiganyo aya pianle ne yetinya pianle yiba yiganyo ama lihoma ka jimia mun so so non frère so bien ça so docteur Bukas ante pam pa son pa un so kwala na ku sha apa go ben hasan da wala bitaba pa un o special so kwala na ku sha da so ro ni mamma ni limpe yel ne kama wada ko ma na barka no so albarka ma na kansa zo ko alma anyala ho ta pa na woni pompo ala fe pa kana ka biala Allahu akbar pompo na won zo amnya no pod na won ma no gum le ye no ye kan gum bala ka kero da ko life
kai ke be banku bangula ya yesinina e kala sin ma e kala bi nyere ace kamar haifo yo gafara na zo kamar ami ya rabbi ami ya masha Allah de nyasem to tema dem bale mi kamar pamanga kama yenya kaman anye yushela amalmo be yurlam shela amalmo ma kama pamang fergo pune ntale kamar di tabne kaman ngon kammi daban kero yetwa oina ba miya ninne ama wonguma yule beti yen kamantin nivu shabe bambi jomo aba imma anyala kero ketta abela kero puni abela yila puni abela radio puni kaman jamadin yalma za ampa ele kaman ko pubu puni kaman vabu biwe e change miya ya to ashe kan gun karban nan manyasam gaba bombe amne be ba perma julma munda ne kunun movie premier movie di mon gonda to an ka ya gonda movie premier talebo lebe amnu sunsun bi gonde table ne au premier ma premier chelonda nan Aliou Sport Stadium Car Park ma nada changla dene ka bamba gate ma karaba kama ilim ba la kama never kama bondale yemangda na so ya dara ko non kanila kajirene dalide zamani gonda mala problem oui mun gonda na to me pro gonda mun kan ko shabanda nze diari lorma be ni wu shaban kan pun marhabi ma busu da kaneka amnu bitala mahale apun yalan hari ko pa atesin je dun dolman ba anye yon nira ke je dun programme dun dira laare akutu ko mima amala de ma nda ba la gel mun tehlan da cha fes mun tehlan chana kan zanin da kom kaman pun chan pipi okay so kan dele ko ma da she ko da batla mano ma mi asa fehla ma be so ne kana te via pi ma dun dwel te miran bay moto ma pi katan kan so ne kana ka de la mbo hamane oh can invite va mais non mbi do mbi betama ben shaana de ni zankan so ka bazan fun tama nan le hende ni nyi wilde na wani to mais oh donc kunun ko betama re yon ko bo she ya den ko kama dole nyari wil ko be fun so fun ma on yetwa jaati chere oh to don wona oh a ba na kyan yo maka pi ama oh on wetni tutum ashammo so last hambin minan banci nan zama yan moto ngala karame pache o ne penda nan ko to yo maka tibi o ye to ashanga bien kamata jawo the acting industry the pula buyi mbabai kagam letiti ya ne tambala ayalo ba'al le man o yansin yetana acting o washab acting ban wetana ma okay so le ba'al jealousy de directement ban biwo polo lo ya ban le tale ni dani to dan kan ya because industry ma ya kaman afila punu we ne kaman lo ya ban le demle ndolia do we no na la besha o tale nyede to den kan yan kanama to tan te ku kena acting industry ma ne joine tin yar be ya harpam aba ka tin yar be ya shama nyala anye lo gbanle o wum se bishawa no la bishawa wum se tama industry ma ne ratu ku pa ratu ku ma ta pa pa she ka pa je lo gbanle
su mun pa control ya to ni kan ko de pa bana okay so ran ka yon ko na actan yo okay first of all kan mana tun yin ba shi first ma jealous da ni sai na ko pa pi ma to ni ko jealous ma da pi la agba so jealous ma na pi la ni kata ban dolo ngo kara tablote abya aborma po from di wahala power acting das so bobo tu actor son te para aborma acting das ga ko actors ma no lan toro kama ne jo ibu be la problème kana jo kama sulu hadan to dinda kama gonda programme ne kuto piama yes so this had we any come gonda mano nyang ba biara ya yinga to ka gonda because money ya feel funny because hala buru abiale the we any come amuno yi ka gaba shele yeah so they don't can ya gonda program kan wo na capital shele at least me come sometimes we shaka mala the soya yeah babanda zani ma banda wuba sham banda gutuma sham ne kan amma tamala exception ni yel shanga iya ami abaya baran ni fuso bien o tabe tan wona be tabe klo pagina ne amma dan nan katar ko yina ni mane ampalla o darza no pamma ni biagu sheldin be amni munnan ma sunsuni sole bien ki to tidlan sole ko pi hadi tan kadla matin male yeto ashele bento zang dalishal den talama karna to zumba understanding mani kane ka gonda mamma din karpa gonda mbe yashal dumna bandaji gate manama banda male issue with to nika yeba to dan kan de banam dale de gate man banam dale za gate man no kwenti so ya mbele red boy ko mangunda karama ko ngunda ne kan ko to piana ma red boy yes red boy mi mbele ko ama ma ba cha mi man ka jilman kai una da na jin bian I respect the all bazaha unku to nye red boy nimbara ha mun mamman banna kromiji because ko tumo nto someone carry to biala na benyo kan filo acten pam ko mal biago because ma mission ona jinya ma chefula halo gatame kan zaya shi o malgna anto puma do so den malaje pam red boy nda yala na ka invite ma na ban wono tumo shamba tuma shamba wow to that's why ba shi ban mala that's why kan da ba yeshe kan mala okay agwa me gwanda ya anya yin to woman no now so kama na woni la na ma na mi ban wumla to amashi because manan wala ko man da take away man da ku ko la shaw now so ban da ku yala inda ku nda kama o bi ye to aka sunan mu wanda bai ka mun ne ta tabzula now so da ba nan ne ban da ku yala nda ya understand ka shege ma yonwi boro we won to ya mama wona ya yan kulun ya because unkutu je samba okay so mai labla yama la kan da ko shege ma so bi'at ne kama tinya ban post Facebook na go sta changa gonda premier na ka ba korono ne pi na ko kama ba mi ya mun ya la nirma because izi ba nirma biela ma many distant content so comes out of content to dan kaya ba be shakanye rezo this time look hala ku chala ba abin ya tuma nin tama mo kai to abin ya tuma ai will har ban ka wiya ba ana sana content time bala ni be bu ba na la monetize la be yera kan ne ba mal va logre de so bin chabl kam phone so kami pa mal la phone parce de to ya ben ya de so de check up inshallah no tin je social kal na ala jibo so den da ina na bo shem ya sama kan ya red boy to some extent no to maliel mangle maudin ka mambo bar otumo shi no otuma sha to dan kan ya dan cekan da ban yana banke ne nan karin yana maybe mun su program obi bada be tani kaman den to nan kamar kuri na kana ne
omi kuto tari ngonkambe kyargo pune no kana te abaya to amane bo shampumpo nyela fine wada ba mi omi no pui ne benang butuntun shel den ka red boy mo muno nyanga datum ya to amani yinan nama mpa ne kaman wonde table so wonde table ma wula ko yala be wula ka nan sambo ka bannan la ya to ashe den na ma nyanga no den nyanga ba shabu no mun hal dan den nyanga mun nyata pa bu shangwa oh kankuru hatta katazan pa kama 5 minutes be 10 minutes ka ko to pu hatta ba I believe ne kaman gonda da gumi to ama gonda ndera na kutuba wumle because ka darano to pa har nda nya ban shire mbiere boy kan ko nyu ya o ya de yetwa ha ka ba bu ha bu ha wonno ba so gonda rana to o wumle but I am mangona mpunku ya yanda kwa problem ama ndira program pa kon ka mbia gwanda kana ni do fonda po so 5 okay ama uzara garipi okay ka ba shaka tara okay yes mbayen kama o nan la ma da tuna gwanda gwara nan wanwo okay because no babbe tuna ka chete so da tuna ka pay back ngona da tuna da piata man ba so okay aba ba nira bwa ni balle be shao be boku kama mbarale lam kama do dalil budin ko ce kan tikpe bin wo ka kan kun mi ba fe yara ko ka ta man ko okay so kan tehran ti yela ya freshness things freshness things number by freshness things tini freshness things ya awai kuto kulo short ba wala na bwele freshness things freshness things kama yata bahaya yata foolishness the foolishness foolishness next foolish ai ko chala tandama wa wale no ari yakka sahano tota so kani yang kwa gele ba but honestly speaking anye order shele gonda niti banza gitma anka problem share with it anya red boy min ba min unyanga banda yala ya to shema anka problem share with it namal problem sham yala di shi yala kaman di tabla bien ne kaman after program ma gonda da gumi na da shirkana kazal bushel onda ti red boy ma kardiya and the expected ne ubwala de mino gara be shaka mazaha mani kurgu ka didi pala di tamsandani annan sami yau ko kaman o dendana ma suhra pala usuda ba palenge mal ba'li di gum yeto ama da yulim gum yeto yadi yela kaman ayya na kaman dento nan kan yela kaman gonda da gumle yadi nyela kaman de tabshika shinyela kama don manu muna mpa ne kaman bin sha don ni mane karatu vivo ani understand ya so lala issue ma munyanga wulanye amene gonda relationship because amama sa te red one that tun lotu ya dinyanga no dai banma kuno ha ne zo mbe gonchiran be ogwanda o me ko ma de zo ya tash de ka o be ya tash la so ni no now so be chacun lala for now ni ma kama da ku zan ba hai har wantin sheda inda kai la'anda yi wa muka fiye honestly speaking da kam na ke ni ku yara dahma kama sula sama har ma mama da ku da ta kulan kal arjir ba kan bi aniri pa baraka yamadi wow so da now so ame makasio jo o shu no ma ni yo ka ke shan adan ga na mo yo ka ke shan malan wanti I don't like hey beo na champion yango bon mamu ngwa kate lari ku bien san ay ka gari pi
okay now so nang na okay man ku nang na ma ku man di be chen pro ka ya free man ku yan target okay man chen ku man la ka ben dit ku shi na so yan zama la ma okay ka gar de na nya sama la ji mutala yendi blad na obi ankara man furusum tere yalla mpa ma za hana man ba fo yemano on yuna yelsil katna na ma po ka yelsil mislima ana ne foolishness dini foolishness no the correct foolishness okay that's fine yen rewind me and labe nyanga folo dun kurgo yele task force ya na banda nan sim shele na kama man sati kama so na bani bin su mun yalle ndadia ya ami understand na tila ku lahabi yongo ntinyi labal ka labal ma wo ne kaman babaga ne tim kanyala ti mabihi ti labal sabrungo mabihi ma ne jino na obanya ne vusungo mal pamanga to so nyo telma jilma pam na professor Onga na ne bi ka Black Maria sabba ma yongma sabaga yongma sanargu task force man dali hana overdanti Black Maria o be de bad man aya shero da za ku ga weta ba kada nan ba aya shero bayar ko kadin ni ya da yi da danguna hare na zon na wankan gbana ku buhara da because on wala mulo ma radio station ko ra ko je kan mele ba da mai video on da wala mulo ma har fonda o ka te je yong shelmo man da chang takwa takura de tankpanga da yala 1 week or 2 weeks ko je radio ne yala eto na yung ma da kayin man da kayin waye dan kan ku ya da ya 1 week or 2 man kayin wa kan lo gwe man go agba before no lo ka no lo so pumpo so de dimi da pala to asogo amno sunsu de because jama yeto yela pamto nanga kar ko nya ko bonni la ma jule be ona trendy bra shit ni mo yeto al ko ti yeto arab ko ti yeto aka yar ko ti yeto na de jama ko tuni ka yeto be ka da yar no so pumpo ne bor sham nyala di min ka ngel sham ma da shi dia boron lo no ni nyuha kutu damno ngande lawe kaman akon fu wandale nan de go be shada na kulin nan ko mbe pa de kaman odinto injina anta ban ya ban sha'o alamala kadi yel to nan kadi an fashel wada wum la ji amma din abakan kar malami be shada na kulin nan bra shi hala wum ji akuto ku buhama mama ama mi shabka ba mima baka kan la ne ma kan yawa so ku phone call so ba dinye kama ni yawa dinya wum la ji kan yawa ma tuna bu ha panyer ni so ka san la na na kwan so ba dinya ga ne ba pam da di business man yala amno nan mono tabe nan ba dun na yi bla nan guna wata nan bla mi ne bla nan guna o sakai mi ne kaman promoters puni because through DL the miza hami kaman wo tapson danti to ni kan so alaman DL nyala ngo Allah ari ana sania so Allah wa to yella yetwa tenambami imuno na bisham nan kaman tidi biyan zilsilti yayi desu kan karama na kayan wala ba aya na kayin mu muna za ha fito di shahara mu ma da yin mu biya da kayin to video ba da ku can ta san ta kwasan board don kan ma video okay ya ka zani yayin wa ka yayin wala le ya san board ma tan kan kan mi ta kwa mi san ami san board on sta shere so takwa kan biyo man kadagba mini kadagba ya wa wiki kana so la ya tama mun bodin ni sin ya mun bo mai dalana ko ne ka ce mamma ha in bana bo Allah da ni sin buko karfa ce an yare to ashe kan ba buko abu to ku bu wum ji bi ko kari ko yin direct na ku ji filan wo kama hankal kon la dibo ab din yora ba wum la ji okay be a wum la ji kai ndile mur tuna bu hanya ne tuna ami ku wum ji ka ko shi na ku ya to an wo paso
Brasi hanka boymbere disar la ma nya vilka borna yima ka banya kaza buko o second time ba din ce kar can kotun ba o second time ani to anwo ma an bole yelma samaran da di file ya abu ma ni hal samara bin ma nyanga ni ka ya to anwo yina ka ya to anwo yina ka ri yun tana mbola ando ni simtele na ka tabu bola tan yala ye anda boham producer zampa amene professor onga yetwa kabiya mani melago kana yedin che kama ndabla bonne an korgale to amadan dan ka insist mo den yedin bola pumpoma so kama like apam puni what could have been the problem kama adidin dele tale dan ka ko na shimal gaba fo na ayare jaw ba ce nirba damlan dirma shama nirba yala anye abo dia yule to sa on ga on dia ba ma so am bu abi yale now so hay ngop for the cover how because come on onga yala one of nivu shaban recover day discover day will ma so mun dia ma problème car kuma ya pa ni ba ne bien te pa intela son ku nyama kan jiam the smart fashion and design yes mun ku bu ma le ma ya ko be ko mala ko ya ve parlement ko bare de parlement shop ben o ba mo onga kariyame tela ma de la tela onga no bang ben bang ta sa velo polo so ka onga no promotion tru ko shane ma tru onga ko yara ka ba mahar pictures anyere kanasha so de be chan she ka tela wala na tamare impod now to tela ma ne kuna tamare mamuno na umitawa ama manda bo shitu ato o so nda ko kolma tela so mbe shi nyane be ye pokora no kayen ka to wo me bore shishi kulinya vel so ma na ro manda bo shishi ma talati kama bo mini wo mo onga pum mita be ban sha so la ibn wa en kwere churchelle kan tela ma mi wo nupu mi o ya ko kana ma so ma muno pe nan gbana be so ni to chane ka onga jia ni to jini ka onga kana so churchelle en pour ka tela ma ya ma o abush na ku song ma video tama ka che ne ma de me de su ku chate en share za banma pa she no tana an kwale ka ma mi ni je la biam ka so kan sato ko shir she za banma kan yer za ka tan mari pictures on pod na tan post le kar ku kun pai ka tela ma banan ko me ko na ko bu kama no akay ko ku yelma na won so agbo shi ni tete ni passen tela ni pass tela hal no so yelma hay mama yelma tahna tela nyam but agbo ma video shet mo do zo che kan ban ni tela nyam ka ton ban ni tela ma afan a video an zan lan da tela machine ma train wow put now kazan kan yin ko ba ma na tiya kazan makana to wala so la sa ko mu onga nan banala karpan nan non ayen dam la ma na yalla wa ya falo de wote la kacho Allahu akbar afalo te la kacho kala dam la la ka ta pur da diya dallane ba ma za mun ba mai nan bana ami wona ban yi ba chance no de kan mu fi premier ka premier ma now so wanda yare MC bi yanda da bacan de ne ba ta bi ne no la wona ba man so yara to no mu fi premier ne ma dan kan zan yi la'ar garan mu fi premier ne salo ma da kan ni kan yin mamman ya ga ni kai ni yon nan yes anya sha wanda ya la stage so na ko ya la ya ba yin yanga ya so ba mai so mun da yare MC ban ma nan na san yi ba san de set de mande ko chan radio tanga mfona ndifila hati ni tunu ba ma acte mfona ni tunu bu ku ba ma acte ka kalkal dan shofa kane da na awards ka zan ta miya yi kariya mfona har ma munu na jimme hey kan respect to gar halen family ba nda yi onga o ndwan la tanwo ako afa abo ya ko ya ka na ko fatama so ka yi se ka mu
la shi to ma ne pino mu fi premier ma nan na ku chanta shin la to kan ko la radio ma yelo mbi chuta ya tunu ha ne bi an chiam on di fila chen za mu no sai zan la na on tuni man be reply o ban sha me o je ka ma be ya ma bi an chiam kan mun sai zan na on tuni an di shara shan ma za ka asal di wo na on kunya ya to atar na ya shera kala to am lan piriyana sakan ya video ba la tuama karin garna kai tilan canta shi ne radio wala gum ya shi biya gum shi kare ne musa gbala bush to dan dole ko tumba kan ci ko tu save stadium ma radio ma leta ko radio mun ma za ka tanda trashi can ko yes so ka biyar ka duk kum shi ne oh rashi na o ce tunan gbayi amin ni on voka wono ku kesma foda ko ku kole yelma a gauche yimla aytwa ye to ama ku tune kelbe shaka dukula dida nan ban sha on foda ni fo yino ko kayema nan de cheka na kayem kan yoro ku facebook sakemba mun yema no to yimde ya ne ran para tedma ne ran para tedma har kama ni ma nguna ni ma dan pa ter pa ma tin chewo otla no be shakar pa buta ni ma pa che ma ye ma nu ka chewo ni chen pa che to ama no to dunun kula to ama ka ke da sai ku tu har ka parbe yina din wow on fon na wo bala mir mo ku ko ya appelle son ka so kam kan ti etima te san atnawo okay so tenu non sanction ko tu am mon chata no tenu nyon yoto once to dire ça wow yes de dans my welcome to me mi professor onga ni niveau yes de bang shit wan shit I don't know mono shinto mama ni yel sham nyala kaman tizana kunya dada makaba papi ma tin sargar ma de zo ba mu suklo yin la soni ba shi otale champion de non tontuma pam solo I don't understand tizaba satien so me I know me yela but o drone so fucking solo because then to sometimes ma me nirbo nan da sai ma ce mani wala ya to ashe ma black mare rana ya to ma ni mu sahara ku ba yan yale dan kan yar ma sometimes ma sa to nan da ma da dole sa shele asama ayan nan alma so da zo mani ko ya shamnya ta fahim solo dim solo a camera mo oh pour me nirba ni chuta la nan wato ma haj na pour nirba slimi Allahu akbar oh thank you very much thank you for this opportunity I want to greet everybody who watching Za TV now. Yeah, I'm a Abushwan. We are sitting Zakutu. Yes, so Alhaji Mutala aka Yendi Blood, I greet you. God bless you and God protect you wherever you are. Oh, I love you. Odidola, I love you. Okay. AKA Banjama Kanlora. God protect you and give you everything you want. Yeah, so and no, I don't want my go to thank God. I thank God. Okay. I thank God. Okay. I thank God plenty. All right. So the man can pull the dog man because so as I check up so comes a hanang by and one letter Jahala Dele and Bella Yen Jai and Bakiam Yella Paro today the Yena and we end in Jai na. So listen another problem. Now when I have a year full of 70 city, have no mistake. To sound the patch on 1.5 for now. So problem coming yashama. Amanda a year was so chima so I got our son Jai pull up on you 1.5. So tell him padil. Okay. So I love a there is a dung man as some Maza, but I lam and Jai try and yell paro. But she got Puaka Puza TV to Noza Hanang. Okay. The Gila Sana or she waka so son. Okay. About my vision, but yet another bank all day. So, but guys, some Sahara don't go to a boy so come so.
puhuri sokam zahan ma mili bela twalan yuwa puhuru amma du'aro kan yanga o bela twalar tuna rasai mi yan puhura na barka ngare abahu na chata biro tahta aba ka puh dang ma zahan na zo samla zahan alright to puya pam direct anjion abda kare aka kagawa dr bukas be te paya lelanya te zanto ka puka paya adam bi kam wontete za na yice tinya via yarla alare dale asba kurga piaji o manyala dingen labe mi o izan tinya via ya aizon dal zotin la lamna intizan za kutu jina gumata ka di amfana yule Abdul Rashid Kawastonanto bolma bra Rashid banna wontente za suma assalamu alaikum